dan nama let behoran te web ruganya taru orang tani dan nam top nokon apma karu ana mudilitan morani salan karu nama politan morani lawanan salanan setan karuan salanan taka kini sarani tamdok liuru morani batamalilngi salani karunon domodok bawo endranya taru dok nama tapadu dok mangan le salanon taka but setan taru dok le salanon setan tenia ti sale kiduru tenia jauh yo taru le linonuman kiduru anya tamdok nanong tamru le lino salan karunon domodok bawo endranya ha taru dok tenia tu pada kiduru terkai kiduru banu ranya taru tedoni na taru baniginan biteni nya teskani ililian mini kiduru na apmanya taru lili bitaru gida na marwen apmana no batar tide bulong nya tabaruban ropu siginan so tamu gida na nya salan karunong wawonan salanon setan taru ni bulong ni haram diluru rabi ramdok pa wala salan gonano ramdok nevan bat mulngan ngada nya taka mahuni endra nya taka mahuni dini salan gonano ramga mu tarud non rabi tarud non taka setan mabuhu kiduru lendor masan jangal sik bari ko anya maling ba kiduru bari ko anya maneling kiduru maskan wihnian apman nya maling kiduru wihnan gua nya tamlu lelian takapma wihninan lasan wihninan kekedan wihninan lo surana nya maskak mini kiduru umana ano nya setan maskan mini kiduru so tamlu gida nangwa nya umana nya setan maskani alam dawani na nama pinihik na mulngan tidok nya tamlu gida le 1 Corinthians chapter 4 Corinthians chapter 4 2 Corinthians chapter 4 verse 4 namdawan nama wulki libis naman olino sabi believe from where rabbis God belong wall ya Satan hemi satem ting belong kita finish now only stop belong to that hemi stop block emol kita belong olino look light ya we stop sign out the go long all kita light ya come out long good news belong Jesus Christ we hemi cut all kita power mo hemi straight pizza belong God tamu kita iginan nangkahnya setan endrahnya mudi lebih nya nachi bari ko hanya musangwi bari ko manle li bakon kita hal to was bari ko hanya kon banli kon dakuru hala to was moleli mo ko khadwi no wihnian molel bakon bakida wotnga molel bakon baylil ngutnga mundi ko hala no wihnian molel bakon bakida henga nya taka maskani so tamu kita nangkah umanon setanano bari ko hanya hasini ramabaut ramal ngin halah ne mundoklin so tamu gida na udliuru marani arwan setan mangal sik mini kiduru maleli batan baru gida masan nga kiduru hanya tamu dok na ano panam doan na mahoni likik na kom gida no setan mundi ga malen no wihnian kom gida no setan malel ba no wihnian bulmet ngama takabis na kolil ni na enter hanya setan malel no wihnian bulmet panam doan no ko gida mulngan udah nya kon bandinginan endra nya kon dakuru radai halahnya setan mundil masale ini Bible Romans chapter 6 verse 23 Bible Bislaman Bible bebno verse 23 modok top bebno pay we all man bamba oli kasem from where only stop make him sin hemia we bamba only dead from be present where God is stop giving me go no more long all man hemia life here we no say finish from where only train long Christ master belong you me namdan ko malingi endra nya kom dakuru radai setan endra nya ko pada radai setan leno masan ko maling marwen endra nya kon banu mahinan mulngana nya kon buti mete nya mulngan tebulong Bible udah nya takamra rubul kile Romans chapter 6 verse 23 the pay we all man bamba likasen gelnam entry ni ko bu radai ng may setan leno masan kom lelo muleli leno masan bulmet setan masala ikikla no masan tem no gelnam ne andra ne kom da khura dang main bana ne kon mat kon buti himete mete ne mulngan tebulong ta entry ni taka mundile no masan ba kon buti himasan len kon ren
So salianan wawonan salianan no Satan misalini. Karuan salian na subu taka. Nandoru taka misalini. Jesus ti wawonan apmananong. Jesus ti wawonan gohnya. Teleli salianan no tamru buddhi. Tenya wawonan. Tamru gida na gohnya. Enter ni Jesus mudi mapmaleno masan. Tamru skan nandoru masan minitaka. Jesus mungam sale kidu. Tamam lu dile salian buat nende. Raras na endrahnya tamru dile salian gonanong pataka. Satan molel dop mi. No hanemelep kabaran kidu dini salian gonanong. Raras na barawon Satan matkol. Endrahnya kumaskan no masan minit Jesus. Patiba bungan ngahnya Satan magalahikik leno masan. Magalahikik mudawan na hanemera pamulakik dini hal ni khotilenen. Rawon Satan ano. Endra tamru dile salian non taka. Raras na ba Satan. Mapman nemelo kabaran kidu. Tamdon ni kokidale 1 John chapter 4 verse 4. Andon na mawulki ba komronga. Komronga udahnya. Na wulki le bislaman 1 John chapter 4 verse 4 beb no. They all picking in blow me. You will man blong God. Mo you will win him. All gaman prophet ya finish. Mimi to call sem from where tabu spirit ya. We stab long you fala. Power blong hemi more. You win him power blong spirit ya. We stab long all man blong world. Yes, kiduru endra na tamrun in dorma sanlingan taka. Patamru ni sintaka. Tamru ni sintaka. Tarduan lilwi. Apma dah na rawak cagol tinas tu para kiduru bawo lewa wanan dorma san. So na ano matamgam rudi. Di hal cerapa. So namdon na nama doktor minikik. Namdon na korong tani. Korong tani gua na rawan Satan pamat kol ngade. Manep manba raras na manep man kalahikik leno masan. Mandon ni na melap kawalan kik. Dini hal ni komdilin. So mga mo minikiru. Wa konelin wa entra na kumaskan no masan mintaka. Ataka kobinitun taka na masantona no. Na tarulin no rawan taka batiwan sa suri. Rawan Satan te. Namdon ko kilala Colossians chapter 2 verse 14. Colossians chapter 2 verse 14. Namdon na mawulki. Ako Colossians bebna monotop verse 14 bebna hemira be ma finish all talk yeah we only write them long book blong mark them all count long yumi we them all rule blong lawyer we only staff pass them yumi Jesus telep kabarani wure da rutenya tetpo tegen ko anem bare sravini ab nanum ba wure da tabulong tapamru tewan kabarak teden keru so namdoni no nama encourage mi nama leli ba kama leli no enter ni kumal ni nomasan pataka telep kabara ni wurem tene ha lelian ya khotleli ma pamade so namdon no le Colossians monotop no kan lebno hemira be mouth all kanya we only write them long book what them all rule law we only stop so namdon no namase sramini hik no kahne wo ana nondoru wo nya tetpo nondoru kapman Satan taka telep kabaran tedine kidu so namdo na tamarulin ginawan Satan tema rawan tenokti the Colossians believe verse 15 the long crossia Christ iprekem finish power belong all high man more leader belong long side belong all devil kongidan verse 15 no Jesus rawan tema sasuri rawan Satan te tenokin ni nokon kawal wol endra na temat rawan te tewulong rawan Satan tenok so namdo na jamini no kana kiduran tam doklitan namdo na message komdibe salan ngoni be nyaki komdilin salan ngoni be komdili salan non taka e salan non Satan tigo no kondira ng mala salan non taka wala salan non Satan pataka bis no komulma komma mi ko se wuram unani salan wala nong but rawon Jesus tiwan sa swiride temat no kon kawol bidanan tirop no kon kawol pebna long cross ya Christ break and finish power belong all high man more all leader long side belong all devil amdon ko malil ngina kanya enter ni Jesus temat non kawol na tele rodwi teman lelwi ruwak tawol tena non ya tiron Satan so namdon no na minihik enter ni komrong tani komselo komrong tani ko malil ngina kanya salan karo makulitan marani salan karo na makulitan marani salan non Satan salan non taka komdibe salan karo non Bible Joshua chapter 24 verse 15.
choose now whom you will serve. Namulkili English ko na ni kabulang ang mali bislaman. But as for me and my household, we will serve the Lord. Namdaw na namahulili question balihiki. Namahulili huran ki kom dila salan ko ni be. Kontak mak Joshua. Ito niya Joshua. Tet kaya tarut ni ban. Entra niya tidi walwala ni manok din nanuman. Mahu tarut ni salan ni wa pale. Peb no nanon namdaw na mayroon ki gimi. Kat kita ruwak sagol tinya takatilili mapma. Kat kita ama tinya takatilili. Tarwan ni pal. Tadi hitarut ni hal kaulan ling. Kat kita ruwan takare. Tidi bayar kidingan niya tarwinim tarut ni no. Ti Jesus. Ti takani ken. So namdaw na nama ulili behuran gimi. Kamdaw ni no kamadakuridan. Kamdaw ni no kamadakuridan maranya. Kamdila sala anon sanano. Kamdaw na kamadakurud Jesus, kamadakurud taka, yung kamadakuridan. Nam nga mo minina na mininsuk ni makamanum ng taka. So tamro gida na walunan, yatibawad min tarot ni radweb na ha. Kamanda kuru taka, dad makakobeb. So takabis, nam tamaro ilin ni. Kiri ruwa tamdok mo rin, tamdok man salian karu. Salian karu niya, mundilitan mo rin niya. Salian ng Satan, salian ng taka. So, lahura na nam doon na sa Islamin kiri rubong mo rin ni. Taro dok pinailin ni, nakah niya, mo rin niya. Baruan taka tangal sik. Rawan sa video Satan te. So takabis, tarulin ng nawa. Rawan Satan. Mulngan niya mete. Enter ini kom dila sala ng Satan. Kom dila sala ng Satan na mulngan na niya Bible Corinthians Romans chapter 6 verse 23. Na mulngan. Enter ini kom dakul Satan terap nak. Kaneling wa niya mulngan na mete. Mulngan na mete. Enter ini kumap man ni dakul. Kom dila sala ng taka. Mulngan na niya masan niya mulngan te bulong. So taka man we chikiliru man we chikik di kono kondo ni no kumamurong te dalen taka patakabis no kono wi de achi niya man musa silang ara minihik namdo na mawlelingi kik mora niya tamru dile to ba taru dok mare taru dok le wadlan le sala non Satan mora niya tamam dok na non le sala non taka araras na enter ini tamru ngin dor masan mini taka tabu nga nga Satan mapman ono mele bamula kiduru man babal nga mini kiduru enter ini kom dile non salian non Satan abmete bulon ne manib man neleli wonan kom dile non salian enter ini kumapma de salian non taka enter na ne mapma haras mondo ni no nepma nile pamulaki mondo na nile pamulaki anam don na may binhik no rom net kol kondi tet kol dengan taka yono homarania kondi da nga ma de salian non Satan namdang ukik no kumulma lisala na taka masalini kuskano mo sana no min taka murani bawo bato mugano taka man we chikik be Anthony ko rong tani tigono kon beros kano mo san mini Jesus Christ taka bis no kuskanano choose now ko kita nano idan ne kumdon kumawumnon idan na kumdon no kumandilangan tigono kumdon no kumandilangan taka bis no kumulma ko yung session ura mini ko lang aro ilang taka man bihningabanan kik taka man baga bisikik le to ni ko rong tani ti ono kondo no ko murong ti talen taka bis na ho ko dang wi subu yo ko dang wi pasta mandang ro kik Praise
Nok top to one te web nam dona nama doktor min hik pok marong. Renok testimony u halan nok tokan town. So bawo pa namga bulki namga doktor te nokon nam dona wulki horan mat male Matthew chapter 25. Matthew chapter 6 verse 25. Narrated in Bislaman chapter 6 verse 25 munokli verse 34. Pebna verse 25 pebna from something ya may mitalam long yufala. Ino ko tivela stop thinking too much from life long yufala. Se bamba yumi kakay wanem. No bamba yumi drink wanem. No also wanem long body blong yumi. Bamba yumi kasem close blong yumi also wanem. All thinking irong all kita. From where life belong you fala, imo long kakay, mo body belong you fala, imo long close. Even like I'm thinking about all pitching ya, where all stuff fly all board. All kita, ya, only no planem karen, only no karem kakay ka, or only no putum good kakay, stop long house. Be papa belong you fala long heaven, stop give him kakay long all kita. More long face belong him, you fala high more long all pitching. You will think the time man stop thinking too much from life belong him. Where he sought fala, bamba he make him life long him he come long fala more long fascinia, no cat. More from one him you fala stop thinking too much from close blow you fala. You will try think about all flower ya, while you stop grow all board. All keta ya only no walk, more only no sum up close, blow all keta. Pe me tell him long you fala. King Solomon ya before, where he big fala high man, be close blow him. You know flash also all flower ya. All flower ya, only blow one day no more. Tomorrow bamba only pull down long fire. Where God is that flash him good all keta. You will think say bamba him no sabe keep him close long you fala. Man believe long you fala is small no more. From all something ya, you know good you will stop thinking too much. Say bamba you make a kai one him. No bamba you me drink one him. No bamba you make us him close, belong you me also one him. From where all time all hidden man. Only stop thinking too much from all something else. The papa belong you fala long heaven. Hemi sabe where you fala no mas. You will mas karol keta something ya. Fasin belong you fala mas. First time you fala must look out good. Belong obey long God where king belong you fala. Mo belong make him all straight fasin where him want him. Now behind hemi sabe give him. Or get something long you fella too. You know good you fella stop thinking too much from all something belong tomorrow. Tomorrow. It time belong thinking about all business belong tomorrow. Travel belong one day, no more. Hemin up belong one day. Nabawat la taka kauling leng uwehuran niya na wulkinano. Wehuran nung leto niya namdok town may sika klapit na nung. Nabuddihi no lenok masan ba nam dinadok nong. Nabawat la taka kaulang leng wala ni Andrew na hanam seram wihnianong. Namuli di wihnianong ba namgida no lenok masan ba titap maknano. Nabihni basla o town. Nabihni basla masan. Andrew niya ha nagpaw nokmani mambulong. Yo Apma kanluran mambulong lilim. Ba nabihni basla no nang kanyap ma. Nabihni no hawak ni no harang kanyap ma. Andrew niya namgida. Nakanya ha mas nanutawan mga ngalsikpan. Nabihni basla, may laliban nagparo kanim sulong mi. So, wihni ano namdawan ng serem, na serem te mini ng mga group, na mustard seed, na serem te mini ni, endra na kamadlil Bible study. Nang serem mini ni, wihni ang kamad study lilen, nang serem mini, manok masanano, namdok na andok ng udah niya na wulki. Nabihni basla, nanbuti kan lodan ibe. Endra nok mani monok, nabihni basla, no naneli kan lodan ibe. So nang mambawat na taka endra niya, namdawan na maseram, kung namalingin, humara niya. Lakidi sila na eh, tamdawan na ha, tabatay subo. Tamdawan na ha, nandomani bati. Tamdawan na ha, bilada ruruan bati. Endra niya bilang ruruan mambulong. Endra niya wala mambulong. Kumulong na ha. Kubihin ni basla. So kidi mura niya, namaling na humasanon Christian life. Nandomasa niya tabi Christian makolsik. Ses nanumunan to niya nandorwih niyan makatsugon law ni no. Tawru doni tawru bihin basla nandorumani. Na tawru libe. Tawru bihini tawru ponem subong batawru bihin no wangalen batawru bandok no. Yo lawul koy batawru bandok no. Dedam koy batawru leliapa no.
tamru don na daru tabaru aksa saba le halan laut ni tamru don na tabaru aksa laut nai so tamamru gida na dah narwul ki Jesus mrok top min tarut ni no debna uab ma tan baru bihni basla laut ni no taka maskani taka manes kani laut ni no so dangin to tamru bihni entra tamru skan daru masan min taka lego entra tamru skani daru masan min taka tamru gida no tiba punga no hanya tamru bihni bamula tamru bihni bamula mali masanya taw dok lelen tamru bihni bamula masanya taw dok lelen tamru gidan tamru lelen no ha tamru bihni basla te masana entori ni tam kamru bihni basla masana no ba Apma hanya taw dok lelen manmul maliki dulu dagin masen to tamru bihni no taw kan ya memang len lalu serate no lenok masan na tinali Apma no tamru lelen no hale Psalm 118 verse 24 Bebna, this is the day which the Lord hath made. Let us rejoice and be glad in it. Tekabis no haden pale, tauru sebe, lerena nong. Wala ni tona no ni taka maskan minikidro. Tona no ni maskan minikidro. Psalm 139 verse 5. Bebna tan barum tachidan. The Lord is on every side. Taka muni bederu len dormasan. Taru hudal libe, taka muni bederu len dormasan. Namdona tamaruling ino kahnya endre na tamru bin basla tamru wari basla lehalan namdo rumasan apmana naman balet tekiru ngam banimbe tamru bihni bine ba man ba tambaru ban tengabe mulngan tebulong tiba bale bachi bale modok top tebno endre hanya achi bihni basla ba medicine tebulong run tebulong na kahnya achi dokter tebulong na man lelu man kabis endre hanya achi bihni basla non bihni an mum basla non bihinian bisni basla no nok masan mandamano sesnan mumu nan to marania akidu dah tam dok lelen entra na tam ruskan do masan mintaka betakabis no tabaru bihni basla urang renan tabaru bihni baslan tamrun ni ren gonan no mani pomintaka urmarania tokoy nan sedok urmarania ba nan sedok tamleli Apma na masak min kudu marani tamrukan ya Apma na masak min kudu marani wang ren sedap mak tabaru bihni urang renan urang ren bam win sedokte I'm done now kile 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5. I'm done na wulki. Ang kanya ha. Top to 1 mapoyginan. Top to 1 no bapechi na natokol. 1 Peter chapter 5 verse 7. Lora no bapechi na natokol. Endra niya namgida ba madakan ledlet. Ebno you will always stop thinking too much. You will I must put all trouble belong you for la long hand belong him. From where all time hem stop ting body pala takabi mo dakan ledlet mo doktor to kabe no ras nay kidulo hanya tawru bihni basla ndoru bihnan mo basla tawru wari basla takabis no tawru ni ndoru Apmana no ndoru ilana no lingan taka ona ni nante na marare kidulo len sarana so udno manam doan bamte nam doan tokol ona ni mo hesra kidulo mo hesra na bechina na endra hanya na seram bihniano teli malan nano mana pambihninga nokmasan da tram dinga ano mana andre ni namgilan nokmani mabulong namal ngilingan taka no taka kuwechinana koskani Apma he minana kanlo da nang bulong na taka koskan kanlo da minana urwang ren taka maskani namgilan malen uwap ma ugona ni milakti to ba wotenga entra ni narwari basla narbihni basla mapmai he mamuyano namdok lemasan wanande barla taka min family ni gema kabarla taka wanan famgida malen enteri ni numa mani mabulo melmel kamat pamchui dengan masen tawale kamat pamchui dengan masen tawale udah na tarubulki si yes mrok tawinan bebna kokida unga khani ungan sangul unga khani haram di mapma ada paum tanga taka maskan bala bikakan leudan bebna leud ni haram di mapma buhin ni ada paum tanga bara pamchui dengan ma so kidulu nya taru gabis ngate bali buhil ni bali unga khani ni haram ni mapma takabis na ndaru bihnan madante non taka Bebna Psalm 139 nam do na mapma na verse 5 bebna the Lord is on every side takam di singin di kharo le masen to ni tingin man ni taru ma lelen tamru dok lelen taron ilan yo taron to takabis takam di bederu taru ni bebna 1 Peter bebna you will always stop thinking too much you will I must put on all trouble belong you fala long hand belong him no bani halangan takana no namdo no konelin ni namdo ko kida no kana enteri ni tamru ngindor masan tamru ngindor trouble
Nondoru ilan tamrul ngilingan taka man baba ho sini tetap nak so taka man besi namdano koneli na testimony na ibnong anal wudi kamra ini na wulit let tabada wul des ngaban goro na kanya na kamra git lumina non na otaka babi mo nga enter na namal ngi nok problem namal ngi apma na midlok masanlingan beci na mulok ka balan yapna non dinan so taka man baga bisiki kika nya komrong tani teno ho apna man dok telan masan kena ko bin basla ut bangaren ko bin basla no meres kiri sedana tam don tabaru non do man baches kiri sedana tam don bil apma no bati bila do bo baches yo lokona da pade kawo loko batamru bihni basla molel ba bihnian taka man bulong taka bis no ko bihni basla udanano ko bihni taka bawo nam do na may binhi na kodang roras mintaka kolngi udbangaren lingan taka biento ni maren kolngi kodang ro mintaka web na taka ko bechena na marania koskani ro waktagol ud marani uwap ma gonani ro waktagol mo mabben mapanante bentaka taka man baga bisikiti kik ni khawron tani namdo no entoni kotparol ngi no masan ngalangan taka bis no kholeli itaka bane bechiki temul ngana no taka man baga bisikiki Haka Agustin Pule namdan no namadop lihan temada ha Yesu te maliurura pe matu kiti saranai takati te sronichuna te nikenma te balehne buma matu kiti te matu kiti Uwureda ba te bi God te nichun balehne nani Jesus Christ nambe ko ha nana bate ache hanateli Jesus mapale lemasnak temate natlali apma chesmu morate te pakabistanga tadamak minante nathurana min ademni sini benam smoke benam leleut seranai patele maleni ko takati te malenana leut nang tenok Jesus o Yesu te kambi achah te kitlinana lewalik pe teleli na toni sara leud na atoni atsi sara na udle mak tengo habat leman atsi at leman atsi sara na rona nok te kabis uru patera mak na menikiti sara na tibai tena nan tenu na mandap mak pakik bekobat tab mak o Jesus te matu kidi o Yesu te matu kidi saranai bemundi marania mundi wan ketap mundi mondo do no tamasang wikat widi nan warbunanda uga taneli Jesus Christ walelede binina man bi nandoatsi kidi sarana maran madamak nano Jesus mundi di ngi wuto tamasang wikat benemak malle lelede uga man kitli kidi tetap makna natuhlel Jesus bumapma mamal binanong nam dinali non tonya na telel kidilin bawap makikisak ke hachik kon badaw ni kon dap mak
kakondone ko patapmak konu lelinge ini manep maradanai ko mudi tawan ketap mudi ukik pinana biat seranai mudi dingiut na ko masabi katwim panima sama lewar bunam hati te lelikikur nanong tisak pe tachik nam don ho kondu korona na letang rana na malilik te web tangorana ko konbeb mandap maka konbing pikobeb taka nam don ho konet manano kon bibin nana ko mat kot matu nana bitei kiknan te ateni chun takara te mat biteba matengau tematu kiri saranai bitematu nana anachi kapman bagot kotoni kamat kotoni na takol na ni kot matin namulelki tadat no konep ma lemasak nano tangran tadat makno konbeb atesis konule taka no manep ma manep maradanai non top tawan tet kol takol non top tawan namba midile buka haramai bible non top tawan namba midile len bi tet kol teb no teramak non top tawan teramak buah temkan maun bi maun ha achinira mambuhi buan kuran banan top tawan teramak ekon ho mena manit kol banan top tawan tet kol manlil kik manet manet kabis kobi hai ko komrongo god man